Aduh. Pak, tak pesen kau, Pak. Mau harapun PC melolo gitu. Mau tak ada ngasem sekali. Udah, Pak. Kau terus mau kamu, Pak. Aduh. Cerai kan nggak kira, Pak. Tak ada Jong tadi PC sekali Jong. Cerai ke? Nak foto dia meriah. Walaupun PC melolo. Jarahun pray sare bae lah. Minta PC pun. Telepon ada lah yang suwot dah. Aduh, alhamdulillah. Penghasilan setia deh. Pun benar nggak dia? Ya, lakah dia ada. Pula berdepone mari. Ini tambah siapa tak? Kenapa, Lek? Kayak diletak pedang yo. Pertanyaan. Ya abah nempel lagi nyatanyaan. Oleh kok, lang nolongin. Nolong kenapa? Ya, apa dah? Gak apa-apa dah. Oleh? Iya lah. Mau. Tak apa. Yalah. Mun nempel kaki kan tak tahu. Iya. Mun beneran ngombar kemarin layanin ya. Oh ya, siap. Kerja lupa ya, Lek. Ah benar. Oh gampang enggak. Gampang lah. Yalah. Kempos ya? Bayinya minta kempos. Duit tembel deh. Di sini lah. Kok ke dia ya? Oh, yalah. Jaga di naya. Kalau beneran ngombar kemarin. Ya. Udah mau remake Jong? Ada nggak? Nggak ada. Ya nyimbu angin ya. Buang ya? geng tepos. Ada deh. Oh iya Jong, sama. Di sepeda gaya kak? Apa? Tahun 80 Jong. Lu neng kak? Tambah kak? Online cho ngập xét gì chọn. Oh ya. Weh kak? Oh. Kok mau oleh bang laris Jong? Oh iya, Lek. Cek lepai. Iya tenang iya lah. Seru Jong. Oh, wis. Mari kak. Berapa Jong? Kalau ibu kak. Ya sen Jong. Terus Son. Tak ada Jong. Morok kan lah tunggu deh Jong. Oh, ya.
Tajuk lek. Rokok kada sambil nanti itu. Pelan nemu. Derem re. Sobi apa mau pas tak nemu korupan deh. Ah, nyaman kok boleh melepas pas wesen. Ya mulai bila kan. Ngobrol karyawan anyar. Ya mulai gelak ni ya. Ucatan di pesek beli jajan yan. Mai kau apa boleh cok. Taruh karuan anak buan wakre. Nek. Aduh, tarik bah mene ban anyar boleh kau ya. Mana nak buat dulung aja seobu. Tak nemu pesen nyari korupan itu kok boleh melepas wesen nah.